chỉ bài viết của lệ pathian kai phuna le ven himna kan changa November ni riat zir tom ni sang ni som ni pali dam takin kanau thleng le ta clear tu le ngai thatu zong zong te in zawain du sakna sang ber kan hlana chu khovel mit fuk ronna United States of America USA presidential election chu zofel alo ni ta khovelina adu ron le astar ron timayang Donald J Trump chu ne taka thlantin ni in US president somli le pasarina aron ni don ta mizo mipui nol puite point Donald Trump mi kan tran le ani kha hetinga Donald J Trump thlantin alo ni ta ka hian khovela Christian ko sang te le ring tu te anlom le a American mipui liberal Christian ni lo evangelical Christian te anlom tak zet bok ani ole US President in Thanrual hian Sinlung Hills Council in Than ani boka Sinlung Hills Council in Thana hian thom no a om rang maya result pon fel ni in MNF party in ne na changin sarkarna ansiam chodon ta hetianga in Than campaign lai hian rural lai ruling party ZPM party ten in vauna le in ra bena an kalpuem ni ti turin thu thang atam hle mai pu malsom zwala van chong thu soi hi ngun taka ilo ngai thak turin kanan chop chuka in ngai dante in mu dante comment lama zau takin kan soi zui don ni o ilo ngai thang hei tun na ya chan chi lomong tak mai kan ne ya Sinlung Hills Council in Thana kan zova MNF in ne na kan sanga hei in kan result hi vauna le ra be na kara mi pui ro rel na democracy ro pui na lo lang chuak ni in ka ria a ZPM minister rualte vau be theilo huai sen taka dingam martlang tung mi pui te ka chuangin lom pui na ka hlan mol mola Sinlung Hills Council a hian MNF kai huai sarkar alo ding don ta a martlang tung mi pui te dim doi tak le duat takin masona lam thuanga sarkar thar hian huai don ani ti kha kan soi masadu a chuti rual chuan he ne na hi MNF party chakwa memo MNF party ne na pi ke mo ani lova ZPM sarkar thasom pakhat chung lo ding to mi puiten an hnol na lo lan na mi puite ne na ni ti hi voina hian kan thriat atan kan soi masadu ani Sinlung Hills Council in than mat sonin pa ti sang in campaign be pui kan tha ka pa ti tin te kan thok rima thei patop kan so tlang veka kan hria ni heti lai hian ZPM sarkara minister then khat campaign thom kan lo khe te ro chu amak hle maya Sinlung Hills Council election a hian party dang in thlang tling ani chuan a poizo kam ti te kan lo ti tawani chuan min dem suang cheu han ti te ZPM ten ne na kan chang lo ani chuan aizola minister rual kan thua kan office in local huna kan lo in tu khum ve ang chewa khodang kan lo soi khoi san ve ang cheu ti tele sarkar na a da nge tiama an partia lu tura themna lekha te thangin media lama kan lo hu a hemi malama AMC by election kan ne ya te po aizol ko poi chu nge ya te po BSUP muna cheng te chuan vauna den khong tak an lo tong to boka mini saratana lak lu an ni dona democracy mi pui ro reuna nuaya rinom takle dik taka na thok tura thu tiam la ZPM minister te campaign dan hi a democratic lova aza thaka
avan tuai thak tak sit ani ZPM sarkar noi hian mi puiten zale taka kan du thanna kan man theina kan democracy chuan em hi alung phum soi nginin tuna hian a om mek ani si chong pani omna Silung Hills Council in thana MNF in si sari zet la a sarkar het tak asiam tur hian entirlian tak anei ngala thasom pakat chung lekin ZPM sarkar laka mi puiten rinna an hat ngam talova mi puiten rinna sarkar laka an hlo der ti na ani a tol chung in khana reng reng hian kan en chuan VC te local council te in ADC ang chia te thengin rural line an hui puk lang puya chuti chung chuan hun rei lo te chunga mi puiten sarkar an rin zo tak lo chan hi thil tam tak a chan om theina rin oma soi kim sen ani lo wanga thil chiang tak ero chu ZPM sarkar mi puin thasom pakhat chung hian an du talova pai thak ngal an do wangin MNF in ne na min chan tir ta a MNF chakna le ne na hi tuna chan hi MNF party a chak ngor wange moni lovin ni china ka soi tuang khan mi puite ne na democracy ro puina lolan na ani a party te hi mi puite ta kan ni a mi puite ne na lolang MNF party laka rinna anron na lolang chuak le ta hi MNF party tan po thilom om tak mo purna sang tak ken tel ani ti kha kan soi du bok ani sarkar tu ten le ZPM worker tena midang reng ngai theilo na pol dang mi reng chu rin tlak lo le kho pui theilo mani pol chok thabik le felbi ka ngai na le pol dang mi le ngai dan dang nei te ngai theilo na le chu hian ngai dan dang nei pol dang mi te chu midik lo e ru mang mi thalo le mi so langa mu tlat na thilung an nei lian em mai ni lang hi thil mak tak ani a history kan en chuan Italy rama fascism lo than chho dan te Germany a Hitler Pol Nazism lo than chho dan te kan mu a midang ngai theilo na le ngai dan dang nei te reng ngai theilo na mani thabik le chungnung bi ka in ngai na te kha an thuken lian ber ani a maktak mai chu fascism kan ti le nazism kan ti ang chi te kha a hun lai khan mi tam takin an thop taka mi thiam pui te le thalai ro ten an tui puya thiam takin ko khan an be chana wangin ko khan hroi tu te point an tui pui ani amai ro chu voina chuan Italy le Germany mi pui ten khovel min huwa an mual pho pui chun som tak zel thil historia re ngai to lo tu a lo chang ta ani Mizoram lo hiram tang kan nei lo wa mani chan sin toy te han benila pathian le kan ram tan ti thu thung vuana heram karam nei chun ta na kan ti ve thei te rong kan bol ve thei na te zau zo ka kalpui thei na ani be se ya MNF party ya kalu tir khan nasataka beina katok ve a social media mangrual kalania kumno bangte kalania ve thovana social media pop mang ve na sa ani mi min soi dan te
min pu dan te khang zong kha social media lama te ka mu ve zela emene party ka lu lim khan tuna sarkar na changmek ZPM worker ten social media lama min be du dan chu cheng eng za tin nge an le che ti te sum tam tak an pe lom noi za telin an le lom ti te contract lian tak an pe lom ti te khang ang thua kha min pu du dan le ka chan chin an soi du dan ani a sum le pai hau sak na u ma wanga emane partia lu tanga min pu na kha mu tur atam em ani politics on to chon hun changai ti relok kania chuti chung chuan diklo taka in pu na han ton mol chuan chan le ve chak chang atama amai ro chu hunin alaron ti fi ang ti kha kema in fuinan ka manga chang lovin voin thengin kala oma alom po kalom le dikta ka soi chuan in khan kama chon veta ka po khan ka khing puita singa sum man tur nei tlember harasaber kani ti chu in khan ka chu na ber mi puite a kha chiang tu te an ni a chu chuan sum tam taka le kani lo sia le khem chua kani lo sia te kha aron nem he chau ta zelani mani zo na pa ngai po kalsana ramrong bong na thok tura in pe kan ni vela ya chetheyang pera puna handon mol mai kha a thom du he a khatiang a thu dik lo manga min puna zong en khan ZPM worker te hian thabik le felpik thiang limpik nia in ngai na thin lung anin tua an pola tel te chumi fel le thabika an pom hal mi a ngai dan dang nei party tanga kalte ro chu e ru mam suma le thei midik lo le thalova an ngai het ngal mi mai zel ti na ani a chu atakin keima min pu na changpon alamani hetiang ro put mang hi ni china ka soi fascism le nazism kan soi ta ang mai a hlawom zirtirna an kalpui chhun zom zelti voin khengin social media lama an trong dan le an thil ti dan atangin alam fia chho zel ani tuna po hian ZPM sarkar hian ngai mo em anei meka chu an ma ni party ni lo party dang local council le VC te ani le chat ani ZPM sarkar alo dina tanga tharuk lek jun ni so sang ni le som ni palia khan cabinet minister Pilarin Puichuan lung leya ZPM party officer local council le village council te zinga an mi le sa ni lo ten sarkar an tho pui thadu lo nia soin VC hi kan du chuan ma taka po kan po toy theya dan te po kan sui vek towa ma tak poin kan po toy the ni ti asoi nga la tu nai ma ya October ni song pakua sang ni le som ni pali a khan Home Minister chuan kon puile hor to ki te atlo na sarkar na chel ma se VC tamzoka party dang VC an la tamzoka wangin masona na tho a harsa ni na soile a masona na tho thoi ni theinan arang theyang bera VC in khan buat sai tum ani tile February sang ni le som ni panga a in khan na nei man tuma in buat sai me kani ti asoi le ani village council te hi mi poiten tram neya an khan democracy bul thut tia soi thin an ni a tuna VC tram ting lai hi ato phun chu kum thar sang ni le som hi panga kum top lam ani VC dan kan en chuan sarkarin
visitam hi apot toy thei ngei maya amai ro chu sarkar ho tu te thu soi dan ne na han en kop hian tuna ZPM sarkarin visitam po toy tum chan hi party dang local council le VC anni wang ngor chan dang thatok engma chuang si lo ani ti hi a chiang ema pol dang le ngai dan dang nei te reng ngai thei lo na mani pol ni anni lo chuan tho pui thei lo veka ngai na chumi thin lunga tanga he thile lo chuak ani ti a chiang ema hei hi a democratic lova thu nei na man sual tum na lian tak ani tin kan thir zaw le deuh chuan ZPM sarkar kan thron mek hnuaiah hian dan hnuaia kan chan vo dik tak te po pol dal sak kan ni ta zel boka Right to Information Act tak ngial po rin ngam lovin siam ani ta zela Minister ten RTI zona chana an en pui thin ti te chanchin buwa alo lang ta chuaya SPIO ten dan noya an chang mai torani lain RTI zona chana ni si political platform a politician te in soifiana ni om tak mu tur a om ta suta zona inang RTI chana rau chana masale chana nu nung inang lo te po a om ta zel boka keini zona chu ni som thum a chana muturin nga angai tlang pui zela a chang so ni som thuma chan man lo te po a oma chuti lai chuan ruling party te chan thatna tur emo ham thatna tur lam emo zona lu chu a chana a chuak ngal zel ni in alang poka voinan zona tu ka te chuaka ni la chuak ngal te po a om ni in alang ani RTI le zela po dan fel tak hnuaia din parliament dan siam chumi hnuaia po mi puite kan chan vo ra bein kanom meka RTI le zel po sarkarin diklo taka amang du zel hian langtlang sarkar siam lam atin zon lova a thei chin thup le thup thei ngang lo te po soimam tum zel akok zok ani avan doi thak le dan noi mi puiten chan vo kan nei te ngei po ra be sak kan ni ta zel hian a ma kan soi fascism le nazism kalphung kan ti te kha akok chho zat chun zom ani tin ZPM sarkarin Mizoram sarkar na thok an thiam na le an thei na zong Mizoram ta na lo mang thin te an rin lo zia trong ka le che zia an pilang chho mol mai hi thil van duai thak tak ani boka Chief Minister berin polang te association ang te department pumpuyang te in mindovani mindoro nan tumani ti te soya department then kata thok te pe chu tu nai mai apo contract agreement an sia dana te euro tora in thurwal sa a thil ti thina te Chief Minister ngei le ZPM party thupuang tu te chuan mi pui ma an pu mi mai ne ngai dan an soi ve theina ong ngoi thila te po an o ngai thalovin thutluk na lian tak an siam nan mia sokan thokte rabein tuna hian na satakin anong meka etinan tu nai maya taxation department kanen chuan finance department noya dalu anni a chhun fin anni a
khami ti ni don khan taxation department ho tu te mo an service association roi tu te mo minga biak ron po an ni hau lova thutlu na siam nan an ni tok mai ni taxation department a thok tu te tan hian khatiang thutlu na lian ka chuan hong lian em anei lo thei lova an service association in thilom dan soi puyan tum poin chief minister in amudu lova an service kal zer tur thua te department pakhat finance ne na chhun fin an ni chuan ngong lian tak anei chaudon an promotion kal zer tura te po aniam chu tiang tak ngial po soi pui an tumin chief minister in a soi pui du lo ani Mizoram sung le pai tho chua ti pun zel atul em line a thok thok tu ber taxation department sarkarin a thuai dan hi thil mak tak ani ten sarkar na tokte enga ma an ngai lo wang le an rin zo lo miaw wang hian policy siam tu chin level a mai ni lo ataka thok tu turte zinga le zelpo party mi le sa te rem lovin an no lu zela consultant ti te OSD ti te mingwa chopin an khung lu zela committee sam poi mo taka sarkar official tel nge tura ngai na committee sang an tel nge thin na committee ate po chung official poi mo te chu tel si loven party mi le sa te an da lu mi mo pani soi zau de le tila state planning board enila tun ma in chief secretary te commissioner secretary finance te state planning secretary ang chi te an tel sia thi planning board a ZPM sarkarin planning board atinai ro chuan member secretary bak chu official an lang mial member zinga ZPM khoi to thren khat lang sar takin an langa sarkar atanga engma ham thatna donglo tura an soi lok thin sarkar virtu tur ni an soi wal upa council a an ho tu pa professor thangchung nunga chu member zinga atel hlok thungani member dang te po party mi lang sa tak an lang nok mai tin chu lo po Mizoram State Policy Coordination Committee sang ani apoi mo lu tu chuta po chuan member secretary ba official dang pakhat ma til an ni lova sarkar policy poi mo tak department sang tho ho na tur ngai tu tura din chuta po chuan state sarkar ho tu luber chief secretary tak miel po he committee hian atel lo ani tin Mizoram Resource Mobilization Committee poi mo lutuk kan en point member secretary ti lo chu Mizoram sarkar official pakhat ma til an ni lova Mizoram Education Reform Committee a phei chuan Mizoram sarkar noya thoklai official pakhat ma an tel lo sim ani heng committee sang ZPM sarkar ina adin dan han en rengot po hian ZPM sarkar hian Mizoram sarkar official te hi aring lo satlia mai po ni lova a musit le ni hial po in a leila zong taka soi chuan alam theya party mi le an thurol pui thei mi then khat te ne official te thimin sarkar an khal chho mek ani ma se hetianga sarkar lo om to te ti ngai lo state danga po an ti ngai lo party sarkar lutuk an kalpui chho mek hi ram le namdan ahim si lo ani tun nai maya Assam Rifles in son chona tur memorandum of agreement zia ta ka po khan ahim lo zia chu alo lang ngal ani MOA nantia kan soi kha han enila October ni som hi pathuma chief minister hova
New Delhi Mizoram Sarkar le Assam Rifles ten Assam Rifles te aizo ko puilai le atanga zo ko sanga anin son natura in remna MOA anzia kopi kha apumin kan lamu thei lova RTI intuna hian kan dir ve meka Assam Rifles te in son chua hi MNF party point agenda point mo taka kan nei reng ani thui tak mala kan to amor bok mai thei turin en kim ruam man alo ni to MNF Sarkar liam ta khan chum ni lai Home Ministry in ART in son chuak tura a khiatir na order hi nor chuak manani ama sa zo February ni som pakua sang ni le som pakua khan ani anu nong zok chu March ni som pakhat sang ni le som ni khan ani thunga anu nong zok a phei hi chuan deadline fel tak nen thap Home Ministry han thu pe ka chua chu May sang ni le som ni ma in son tura khiatir ni ama ra chu Assam Rifles te hian chuan lam an siam zela chuti rualin MOA po he Home Department Mizoram Sarkar Home Department in film khur taka duangin an bo zui zel kha ani tuntuma in remna zia ani thu Chief Minister in Chanchin Bumi te ma apuan tum khan Chanchin Bumi ten a kopi an dilin RTI manga dil mai turin achang kha ani heti lai hian social media lama ZPM party worker te chuan anti dar ngal loya in remna kopi kha social media adara hian in remna para 2 atanga para 7 khen kha alang kim lova alang chin maya ko hian thil fellow alang ngal nual maya ART in son chua thu he ramle nam khoi thil poimo top khok ani serious taka ngai to chunga film khur taka thil kal pui tu chi ani MOA buat saidan hi an kalpa thil ti hle ti alo lang hala thumal chut kim lo Assam Rifles ti tura Assam ti chau chut kai te mu tu roma etinan ramin lan main mimal ram nei te chungchang le akai noi thu boi zong zong Mizoram Sarkarin a ching fel masa ang tiang chi thil har sa em turte ART tan Mizoram Sarkarin tuini tin litar noi ni le singa apezi ang ti te alo langa ai zol ko puya cheng mek te point tun din huna tuin tur kanin dai lo mek ani heng ba ka hian ART building chua san tur Mizoram Sarkarin akhul songang ti te po alo langa tuna para kan mu thei chin maya Mizoram Sarkarin ti tur a in tuk ho ringot apo he ti hlotlin hu purom tak ani ngal loma kan labu kim lo howa te phei hi chuan eng tenge omang ti khiat po a hu purom zo ani amak lai ber ta chu Chief Minister Berin Sarkar dan allocation of business rules bo chia he in remna ziak tura ma alatlat hi ani AOB rules schedule som parukna Home Department subject serial number 21 kanen chuan engei ziak kan ti chuan AR ho in son na tur hi Home Department chan tur ani ti ain ziak thap ani AOB rules hi Assembly House a le thap ani awangin dudua palzut mai tur chi ani lo nge a tun ma zonga lo indoor na zong po Home Department buai pui vek ani thina file zong call tu po Home Department ani makde umain Chief Minister hian ama en call GAD ama en call department GAD kuta alla thuta in remna MOA po GAD commissionerin assign tir ta dai men MOA zialai hian Home changtu Chief Secretary po New Delhi a verin ni in an soi nge
hetianga Home Department chan ni si siamin ama en kol GD kuta alak sak phut chan hi enge nia Home Minister hi biaron ani ve rengen hei zo na lian tak ani hei baga hian MOA ziatak hi Law Department lamin en fiain an vet khap aniem ti hi zo na lian tak ani mek boka dan lam kai noi legal binding thila chuan Law Department in an en fia nge tur ania chu chu sarkar ta na him na pok ani MOA sign ta ka hian thil dik lo lang sar tak thil chut sual Assam Rifles tia ti tura Assam ti ringot han chut ka yang chi te mu mai tur awam nga la wang hian Law Department hi vetir an ni lo sim nin alam ha la ni mu mai chi ni lo hetiang dik lo he en fia tu om ni se ramle nam khoi thil poimo top khok ni si kan kalpa thil ti mai ti tuna hian achianga sarkar kalphung pa ngai zom lova thil ti he ro pui bi riau na emo thil ti thei bi riau ni na emo ani lova siam that thei to si lova ramle nam poi khoina ani yang ti a hlawom tak zetani tuna kan hu chin atang mai po MOA thalo em nia lang hi kan minister za om tak pakhat AR10 za lo taka an che khum thua sarkarin a thawang a hau ngam mia lo ta chan kha ni in alang le nga la awan doi kha tak zet in ka ria tin chia chung cha hei soyangai chia pung chung cha hi mirthei berte nataka ngong zong zela sarkarin sumlak lu tipun atum ta zel mai ni alang hi apoya sarkar thazianin alang thelo vani mi hausa te atanga chialang na tur entinan mal mi malina ram an nei thei chin pi thia ram nei zaute chia sang zo pek tir na tur lan siling progressive tax kan ti kalpui te po ZPM sarkar hian anin tiam lok ani amai ro chu mi hausa te nek zong a bultan lovin mire thei te nek na zong zelin tuna hian bultan ani ta zoka in mun lo ram leile khal atanga chela stamp duty chu 200% zeta ti pun ani ngal khota ram lut na atanga 1% lak chin ka 3% a ti pun a lo ni to a tuna hian ration bu fai ale ta ti pun kan war nei tu te tan an ni ta boka tin chuti rual chuan September ni thum atang khan diesel le petrol atanga vat lak thin chu ale deu tho ti pun ania ama 5.23% lak thina kha 10% a ti sana nia he diesel a petrol bi ka chuan za som paruk point pathum paruk lak thina kha za som pareta ti pun ani boka tuel thei ti pun aman ti pun hianin mi pui zong thing tlang kil khor bel khengin a hong na thina se danga te po sai a hlo lai zel thin ani tun tuma sarkar in vat ret ati pun na chau po he voi khata ti pun na tan chon atok em a amai ro chu ses chi ni cheng ni ve avain cheng li petrol and diesel liter khat zela an lak bel ngal ta boka diesel punna ringot po cheng re don petrol punna ringot po cheng a chuang cheng ruk don atling tang hala marchet mi marchak state khopui sang zinga aizol hi petrol xp a chuan aman sam na bel kan ni chho tangal zok ani chia ti pun ngor hi pong posoi se le mo dowe mo tur chu ani hak lova voi khat atana apun na hi asang lu ani mire thei ngom ani sia
lir thea ei zong tu te ba ka Mizoramin mi puite na kan ai o kan pom thin we me kai khoi NGO coordination committee meu point voi le kata pun na hi sang lu tu an tia sarkar ho to te an nge na chief minister ne na po an thena chief minister point ngai to that alo tia ma amai ro chu council of ministers meeting chuan ngen na lut zong te hi mi pui ai o NGOCC te na an ngen na te hi an nol sak thak ani sarkar in se salak chongchang a po hian road maintenance ses hi chu akal na tur Mizoram road fund board a lut mai dona a chiang maya mai ro chu social infrastructure and services big hi eng ma ruang man fel ma salova la ani le ta zela ataka chia lak tan ani to line voin thengin sarkarin aman dan tu aman theina tur tar lan sang ate sem kual ani dan tur aman dan tur kim chang hi voin thengin ala di chiang lo ani sarkar notification kanen chuan social infrastructure and services man theina tur hi azawem ema human resource development infrastructure tin noya zirna in sang ti changtlun theina tur te tin development of wellness infrastructure ti te damdo in sang te po ahuama skill development lam te po ahuama meisia te din mun choi ka na do lam thengin ahuama ni heng lom sang hen engza theba man tur nge eng tianga semrol tur nge ti lai hi siam felani ma in he se si la ani he che hi MLA fan nang de umaya amang tuina adu dua aman thei sumboma achang theya tuna remlova sarkarin an party mi te adu sakme dan han thei hi chuan ruling party wa ka te samim ti puarna man rem chang don le a sarkar thil ti dan hi kan la thir rem don ani chia kan pe ki dik taka man ani chuan atang kaya kong pui tha te kan moa kan ma moa zirna tha te kan ma moa ti sel nei nen pol tha te kan ma moa chu ti ro le ro chuan chia voi khata ti pun na sang lo tu mire thei te ber min mong chi lir zonga sang taka chia la ga hi soka thazia ni thein alang lovani tin chia hi income tax kan pek lo wangin tribal kan ni na zona income tax kan pek lo wangin chia pe mang lo anga in so yong fo se he he dik lovani entinan tuin tur tui botol hei helai kan soba me ka te po hian kan le hian chia za som pariat kan pe ngal electric bungrua bulb kan bathroom bulb palo chia alo thima kan vale hian chia za som pariat kan pe ngal cigarette ju thin ho phei chuan in cigarette bom khat in vale in za som ni pariat chia in pe ngal sabon tlang khat kan lei poin chia kan pe kan chet vel na zong kan thil lei zong an chia kan pe ve kan ni chu wangin chia pe ve mang lo anga in pu le in soi om thin te po he thudik lovani ti kan hriat a thain ka hria tuna hian sarkarin development na a thok mumal lova chia a pung boka mi puite din mun a thalo chho le sarkar na dokte hlo lap an man chu le hi tuna hian kan sumleng vel chu ani maya sungleng ve la klema dor kai zong zot ula in thal a har antivek in kare ka zo ho chuan antivek ani hetiang hun har sa hian thabi lo nei ve lo ni tin tap chok tho chuat chok ngai heng ho te hi ator na ber kan ni tuna sarkar ya chi alak zong hi tu te nge heng ho hian angong na ber kan ti chon chu tiang ni te chu kan ni me ani chuti rual chuan mi puya changa
tho chua sarkar sum tho chua ti pun tuma ma kan lak mek lai hian chia phur taka pe thei turin mi puiteri ro buat sai ani em ti hi zona lian tak ani boka chutiang ti thei tur chuan sarkar ho tulamin ataka mu thein in ren semna an kalpui ve mek bokem sarkar in rel bona sen so revenue expenditure kan ti niam turin sarkar suite konga sarkar hian thei to pin tran ala rengem nghe sen so ti sang zo zong zelin tuna hian kan kal minister som pani nei thei ngorin minister le atluk pui som ni lai tuna hian kan nei meka ruling party ho tu lo neya kan in siam mola an lo na sa takin kan tipung boka po somlo siam belin advisor to CM OSD consultant secretary le joint secretary rank le adangte kanin ruat mol boka ham thana kanin pe bel mol boka VIP te bangla cheina atan chenoi tam tak bangla kan chei velawang ti kan soilain man ani dan te RTI zona train alo lang le boxi a cheng nuai som pathum te nuai som pani te nuai som vel te kan VI ten an chen na mun cheina tan an lo mang mia mai boxi a athen pe chu mani na chen bangla lo an ni le na chu te chon an lo la vexi a sarkar in ren chem lo na langsar tak ten hian sarkar lian pui en kol na sen so mi puite ro tir tum tuna hian kanang mek zo ani mi puite tan au chuak ko kan ni a mi puite har sakna chuan mi puite ai o party kan ni awangin mi puite tan a tong chuak tu kan ni mi re theite min hong na zual bu fai man ale ta ti to thua ko hian sarkarin mi puya tanga sum a mu bel tur zat bak chu zir chian na dang awm masaloti alo lang ta zela avan duai thak tak zet Mizoram in food security nuaya hian quota kan nei chu mi hring noi sarile saruk le zanile som ko paru te tan ani food security na huang PHS le AAY om thei tur chin bit hiana Mizoram sarkar in asiam hi a huam zau em maya AAY chu soi ngai lowa da tai la thingtlang a cheng re son kat pol nei thei lo tura Mizoram sarkar in ati te chu kat pol nei thei lo tura ati te han eni la ate fung duana hi motor ke pali nei chin thlakhat chung electric unit zathum mang thei chin chung ko zinga sarkar na thok grade pay sangli zariat le achung lam sum do na lian tham nei chin ram ekher sari le achan ve aya zau nei khol manga en kol thei chin ti te ani a heng hi ka pol nei thei lo tur chin ti bi khiana na manania heng hi ate fung ani chuan mi pui zong zong deu tho thingtlang che te an leng ve kan khopuya cheng te singa po in chong li nei chin motor ke pali nei chin AC nei chin sarkar na to grade pay sangli zariat chin chunglam le sum do na lian nei chin ti te kha ka pol nei thei lo tura tar lan te ani a ate fung hian a huam zau si a chung ko tamber an leng si a Mizoram in quota kan neya kan leng lo ti a chiang hal em rum pe ni noi sari chuang or quota mi hring noi sari chuang or quota kan nei kan ti kha chanchin thar lama kan lo modanin chief minister plural do ma chuanin July ni khata khan prime minister hena dia letter thonin Mizoram food security quota ti pung turangen na hi athen ti kan huwa supply minister point Shillong FCI general manager buin chung ko sing ni le sang re ta mi hring noi khat le sing thum vel thun bel turin Mizoram quota ti pung turin a dil dok ti kan lo huwa food security na huam tur chin hi socio economic survey sang ni le som pakhat be chana bit he ani awangin chuti main Mizoram quota kha ti pun thei alo ni o zong si lawa tuna hian bire thei tam takin alle ta tovin
bu fai kan khul angai ta a har sanan sa tak kan tok ta ni tun thengin ma ni chung ko din mun mil zela ration card kan nei dan tur khiar fel na po sarkarin ala thok zo lova ration card in fel na em po zo ani ma alle ta to wak mi puite bu fai khul tir kan ni nga la wang hian mi re thei tam takin kan tur lo thei ta lova sarkari na tum ma saber chu mi re thei te an chan vo pe ti lam ni lavin sarkarin atum bul pui ber chiang em ta chu sum tam zo mi pui atanga bulet mor ni dikha hei hian aron nem nge chiang em ani zirchen na mumal tak om lova malak na ni awangin tuna hian amma a soirik po soirik ni ngai mi alo kat sen tikha siam bel tura ni thu soi thar le ta thutlu na kan siam ko ta anua kan ngai tu non le a Mizoram mi puita chu tuna hian rom sangin kan in thren thua don ta ti na ni chu berana tin sum puk chung chang sei zo tre pa tuna kan kal mek dan ni chuan sokari mi puya sum leng vel ti tam turin ma son na tho atum ri si lova atum lawan yang chu ka ti maya mi puite atanga khami mi puite singa sum leng vak ti pung tura ma son na tho tum si lo khan mi puite atanga sum tam zo hule tumin na satakin mi puite min nor ta lau zo ka tu na kan kal phunga hi chuan ma son na hetiang hey development project kan ti work sang contract na kan ti te hetiang he tho alo tamin GST la khom te alo punga contractor ten thalai te na tho tur tam tak siamin ti khan sum chevel alo tama chuti lain tun naya RTI ka zona chana chuan CSS Central Sponsor Scheme kan ti ho kan mu thin pangai pia lama central atanga masona na thona tur project kan mu zat ka zota kuzung tang khia tham lek alani chuta chuan saski kumdang apua min lo pek thin chiar tel le ngalin ania saski ho zong pai phei chonin development project sarkarina alla central atanga amwe hi soi tura lo mang lo ani chu tun nai maya ka zona min chan na ani chuti rual chuan sarkar sumpuk zinga athalo ber le himlo ber nia kan soi thin open market borrowing kan tila chu thakipin kan puk chomol mol me ka tuna hian ZPM sarkar loading lima khan December ara cheng vai ber che December sang ni som ni pathuma vai ber che som kwa January sang ni som ni palia kumin kumtira vai ber che som riat February vai ber che som riat bok March vai ber che som riat pakhat May vai ber che zanni June vai ber che som sari pakhat July vai ber che som kwa August vai ber che som kwa bok September vai ber che som kwa bok October vai ber che som ngale tun November kal me ka hian vai ber che som riat ZPM sarkar hian open market borrowing bi ka tangin apuk to ani ways and means advances kan ti te na bat kan ti atanga lon kan mu thin ang chi ho kan sumpuk thin khang ho soi tel lo poin sarkar local to ten an puk ve le a sual lian tak ti ta ni om taka an lo aw khum thin sumpuk zinga lau omber an lo ti thin OMB open market borrowing kan ti ringot bi ka po hian cheng vai ber che sang khat le patni an puk ling der to ni heti chung hian ahuna motor kong pui an siam theilova zoromi puiten har san na sa tak kan to ka thil poi mo to khok zirlai no pangte cha chun pe konga tele zel ko
Central Fund mut lai changa lo no kha lai lok na tur sum sarkar ma sa te na an lo pek thina ko kha tuna hian an pe hlei thei lova zirlai te chong ngein anom lek renga an da lek renga CSS noya thok tu te lo an pe hlei thei bok si lova Mizoram hi amangan thak tak set ani healthcare scheme chung chang en le lokila toite ZPM sarkar in hemi chung chang mi puite diklo taka beiseina min siam sakhi avan hoi thak le a anin tiam le an puan lok ang nile si lo tuna thilan kalpui dan anen phe hi chuan ram chang kang kan ti te phe chu ni se ayan kol tu te tan ban na thamani Universal Healthcare Scheme sarkar na tokte po huak vek poisa pek lok ngai lo cashless cheng nuai nga thenga mi zong in en kol theina tur kha April sang ni le som hi palia tanga man tran tum ani thu February ni riat kumin kum ti rakhan Health Minister Pilalin pui chuan press conference alo puang to ani April sang ni som ni pali atanga thasari zet aliam nuwa tuna hian enge theng kan ti chuan inzia lu naman ration card be chanin AY tan cheng sa PHS tan cheng sanga card var ni tan cheng sang khat pek non ngai le tur le cheng noi khat chin chau bir thei turen sarkar in tuna hian mi puite registration minti tir le tamek ani ahun chung po October atanga kumin October atanga nakum March kha thleng chau ani boka Universal Healthcare Scheme chu soilo kum khata cheng noi ni thleng bil theina tur ni thina kha akal phung pai chon a period po kum khat ni thin a mang po noi ni thina kha a in zia lu man ngai reng chung si in tharuk chunga tan chau a bil thei zat po cheng noi ni po ni to lowin noi khat chawa tuna hian mi puite minin zia lu tir le mek ta ni mi puite be seina sang tak min pe a atuk loka thu an zuk le zunga hei hi avan hoi thak em tin corruption do chung chang a po in than ma khan chief minister in enge a soi thin kan ti chuan ni za chunga an ma satur ani thua soi fowa chu ta chuan enge soi thin kan ti chuan lokayuk ta hi ama investigation staff nei turin kan siam ha lam ti tum tam tak a soyen thasom pakhan ral nu voin thengin investigation staff hi ni za chunga ti tura anin te mi sikhat voin thengin lokayuk ta hi pek kan lani ta chuang lova se sarkara phalna an dil boi ngai lova CBI ten nu an chui e rung na te an chui zung thaina tur general consent pek ani tur thule pek an ni ta thu te po assembly house a meu apuan te kha kan na ria rang taka nule le ngal ani dan zong te po mi puiten voina hian an ria ani zirtir tu chunga put kan thak dan te transfer and posting rules omreng chunga ruam manna ommumal lova higher secondary school zirtir tu te transfer pui mass transfer ti chia mani awanga buaina te sumi awanga transfer ti e atana sarkar sum luang ral tam ziate session laklo laya ziti tu transfer chia mina buaina athen na san ziate akhe chiang tu mi pui tuna henan ni meka transfer order chua non sik tepo atheng lo thei lo ta zel ani high school le college teacher tepo tuna hian huai sen taka transfer tum anni thu te an la soi ta zela thin phu dep te pin tuna hian an siam le ani tin khualiana trangman lo tur le khualian tur po som lo tura mi puite kan ngen dup line ni tin deuh tho khualiana chon an trang ani lom ni chan chin tharlama zan tin khualiana an chan tur an tran thu mu tur awom ta zel poka na poi kan thong man meu lo ni na lang kan har san na to zong en hian
achang le sum tam tak sengin lung le council of ministers meeting te kan van ei ruaya district of puidanga chun zom tumna le lo RTI ya ka zo chuan rom manna a lem lo thuin min chang le loya picnic type devin atla chop rom manna mu mal lo tla chop takin sokar kan khal ni berin alanga lelama mi puite shrek le hrin konga sokana tok te vau be konga tele an chunga tongkam man konga te tongkam khau pui kan sa chok le loya hetiang taka sokar kalkhung mu mal lo le thu nei na lek na sa hi Mizoramin a thon me ka wangin martlang tung mi puite chuan Silung Hills Council in khan kan zo fel ta pa po an nol fer ngal der ani tol chung in khan na kan ma chon chho le zel tur local council le VC ate po zoram mi puite hian kan nol chho zel don mi in alang ta a heti rol hian MNF point assembly in khan pui a mi puite min nol chan te inen fia chungin mi puite party kan ni ti in hre chungin a thalo lai piang te siam tha chunga mi puite ta na rin ngam le rin tla ni tura kan in siam that a thula mi puite ai o a ding chuak le thei turen tuna tang hian in buat sai sawang o kalo me